ole voin hi mars ni som po kum sang ni som ni le paruk ni lai tho tan ni ani a thei tu te in zawan chi be le ve kule ole voin kan topic tu chu Mizoram kan mi thiam ten ZPM kum ni le tharuk velek Sorkar ministry an hmuh dan kan thlir ho zoi zoi anga Mizoram an Sorkar sang an lo tu heti khopa mi thiam ten a ministry thu boila nei lo corruption of him an hi an fak khatia zoram thar bung thar kan kai ning ka ria kan chief minister pu lal du ma kai huai na hnuai hian in ZPM Sorkar hi khong tak lai dik takina kalani ti chiang a hei hilom ni Mizoram tena kan hna fa kan lo be sei kan duang kan hmu tum akha he ZPM Sorkar kan hmuem ti hi kain zona lo omila comment section lama kan ngei dan kan soinga he ZPM Sorkar hian nasale zon zoram hi an siang dam lang theini ti kha kan theu don de empo se video ngai thlang o an performance an chet dan te an kal mang azir te hianin thlir thei dan kong sang sanga omin kan ringa chuda chon point panga ang deuh hian kan duang china pakhat na chuan corruption chungchanga hian ni china kan ngai thatoa corruption chungchanga han beina turan la omlem lova an mani hi khatiang anga corruption a poka fili mang ti ngat khopa intiama lut khan ni boka chuwang chon khatiang zonga pu na tur han omlo lai kha alom om khopin ka ria a chuti role ro chuan ya malakalanga ala om palang ti te lo om khopa he tiang zel hi ni theise chuwang chon he mi kong a hian fakan puin kan ria a tin panina chuan innovative thil thar ngai tu hi an chak khopin kan ria chumi zonga chuanin department han en kol chungchanga po thei to pan choin ka ria a big takin tun ministry a chon an MOS te hi an thale zole moti turani cabinet minister ho ain MOS a hian pali an oma ta chuanin pu lalchan zawate professor ni te tin putte te a lalnging lova marle pu efroding lian aten nia a big takin pu chan zawate puni te putte te hu phechu an Sorkar mel ti moi tu te po hian ni le zualina langa antinan chumi innovative kan ti taka chuan antinan tuna po khovel kalmang angin hemi concert economy te po hi siama thulani hanti chi te hemi tourism nena in kai noi han ngai tu ate tin chu baka chuan ITI training chuak survey or training chuak survey hemi revenue department a chhor du mi alo ti lai ta alo mak khok maya kami kha ITI lama hian nasal takin ke kan pen don ti ai nei kan son don IIT ang tlukin han tiang che thil he innovative deuh hian ngai tu athiam chu thalai mil ni bok tin ram mina mamo ni bok kha ani in kan ria chu a thrakhop in ka ria tin a pathum na chon dedication in pek na tak hi an minister ho hi an thokrim hlom khopin ka ria tun ma mi ten thokrim lo ni lovin tuna mi ten thokrim le zualem o ti tur te po an nia mel por deuh ta chap te po the nia tin an wa vel na te po kan lo mu a khanga khan heng hi thorim na tak hi chuanin lotin na poi thina chu an kalmanga hian an kalphunga te po hian an nei devem le ti turani tin apalina chon conviction hi an nei ve tlatin ka ria chumi tur chon katilowang ti te chu kati don ani ti te chumi chuan abik takin hemi administrative reforms a kan soi fo thina ai kalak chungchanga te thil chi hrang hranga hian an ti to jun se ve tlat chu tu te na mon lo soi ani point an soi anga kha ngai poi modu lovin an kal luya hi thrakhopin ka ria tin atobera apangana chon opportunity van neina le rem chang an nei lian ta khopin ka ria an mani pon an soi angin helai aizol khopui ti moi tu le kami pui na kan nga le Assam rifle ram chu apo hi an mani chon lekha dor na pakhat ma po kan nei lova kan huna chuaka pathian mal somna nian ti top maya hemira chon credit mutur ber chu Sorkar ma salam jo kan ni ma se ahuna an huna chuak tlat maya ti chon aizol khopui a hian mel mang du om tak an hu chia dei don ni te poina langa tin saski kha kan soi fo thina saski scheme ang zukpuk thei nakina rul tur ni boxi ang kha tun ma khan omse Sorkar tam takin an du tur kha ania chuwang chon hetiang chi opportunity tam tak hian nei tin publicity le thil tam taka po anita opportunity rem channa le van nei na tam taka kha an nei chu chon na Sorkar hi thatakina a kalpui theini in